Alright, omuri witu wa Ankole Media TV ninkusimira kimwe abwo gumana following no subscribing kandi okagumana otambura nitwe abwa buri kimwe kituru kutaho kandi okagumana otukunda munonga nitukusimira kimwe kandi nitwe ntwe hayo kugira ngo tukorere buri kimwe cyo kwetaga kumanya. Don't forget I'm Beazine Zj Serebo wambara tugiye mu rembe rwambara niho tukuhereza tukuruga kandi for today we are celebrating 10 years of MC Bob Chap. Binji ebigambo nibyinje bigambirwe nibyinje bikozirwe konka tonight it is happening, it is a must turumuntiza kuba, and we are blessed we are having MC Bob Chap, the one we are celebrating tonight 10 years emyaka 10 ori kutere kintu MC Bob Chap wagwan. Yeah man, mane MC Bob Chap amashemero ni mingi muzee mazaba ninkureba. And you know why I'm happy? Because ni wabariyo munda so warebo cyaba kiri batubabireke tutere pate right now ejishandi munindu go mun nirazi ryo muri shayitanu konka twargo munda hona hijwire twashamuka tukorera Chap no basagamba kikigambe kikudya mutima ejisha. One of the first thing nyina kwanza kwebaza mukamaranga wa telezensi yanungi enzure twirenegwa kuyatutandike season bateriza ati yatonya nabushi ona tamana garanga msigazi mukamana undargaonye baza abantu bambara arasubanze mukure riki mugishenye aya man erizo buri munoja guze emyaka 10 Chap emyaka 10 nemanyisati emyaka 10 echo kwa chabiona haso tukarabo mu haso ya man munonga because nyonka tanchiro mu karaoke na zankahi but all in all okuyona nkagira bamu. Now we are celebrating 10 years on the microphone. About to chete 10 years of hustling. I know. So, hustle ya music ninjano ojimani. I know MC Bob Chap abinje bigambo ijo ekeriye yo kubahwebera abiri na mwenda tiya happening. So tonight even abantu bana bajangu ayi nebya Chap bikatutama ijo tiya tukozire kasati hatu mwenu kokuboliwe no bakorera cy'abantu bensi let them say bitawe kizwire nkofira no baza kujango yo nagamba tuwe msigazi. Of course it is me MC Bob Chap nkachitebeka nsebirabe na mwere byo kwikuma ajipuchafa kuchafire twachongezayo a link suit 718 but otherwise twachisabura mbanta batu disappoint injire ebirabire na mwenda haro muntu waruje yakagamba niwe ambiro kurugabire na mwenda kuserizo. First and foremost tine unkwetenga gamba nawe patekere ya 10 years of MC Bob Chap abeshongozi nkabataho kandi ebimba kolire nibyerangira but they disappointed me haza kuba disappointing but kateka nguniza garke nyuma ninjira nko kuna abaronda. One of the things harabina bensaswira kasente bakateka nguninko batera ndikababanzi I will not and I will never. So you're soon going on stage to perform for your fans. Jesha uri munuku zai. First of etwine kubaza wamanya nyine kubasamura. Ay omnyakore kwa kusemera ja tembweza na woro mnywano wawe na kwetembwa. Mwenu mbwamwe mwe wale quiz. Ndawe sungana la kubasamura ndongo. Manyaba abantu bagira ngo mata mukisa stramurete. First and foremost twabaza twamara yo mutaun twachankara. Mwene chino numutubanza chi. Of course and of course ninyenda kwa kakasa abantu bambara akanaka ski. This is not the real party. MC Bob Chap Mr 10 years tashimekwa na ategeko mbara. I know. Akanaka ski. Nchokro yatuzengora abatine ticket yemitware ebi. Atine tebo yemitwaro 10. Tagira batam link. Okozere corporate show. Yeah man. So akanaka ski from here. Tekwa kuzo mu chai. Tuzakacheka. Kwenda kumanya. Twarga kacheka rugogo kriketo babakafara muturinde. Chap kweri nahura no gamba Kampala nimbanta kuchenga at this time. My 10 years omulimbara namara mu myaka nkena ndukorwa MC endize myaka mukaga nkagikora Kampala because I was an MC in the Hairs band of David Rutaro nkaba MC on Big Talent ya Eddie Kenzo naba MC kanaba ho official DJ of TNS Shiba Karungi. I see. So okokwe ntona abandize haso yanje. So hati waza yo they know what they are wearing. When I reach in Kampala ni mandi omuka n'abandi mbara ni mandi ahinkuzaro. So nyino mukahabira hindu ahina abandize kutura ninga sha hindu kutura
na nahindi kuzarwa arakabuzo kamwe kari related na entertainment industry yitwe akinkwenda nkubuze nikabasa kuba kari outside your show konkana bwe kari related nitureba MCs na DJs mutandikire ku preparinga ninga show hosting ku staging shows. Today we are celebrating 10 years of MC Bob Chap. Tomorrow to start St. Andrew, MC Kunana 16th, to Bounce Boys Rithan. Tujirangwa abeshongozi murebere batine muramwa kujangu ba hosting a show cause they are inactive. Na munonga hano yo mu Western Uganda. Oyire horo igitine show ndijo itwarebere yo mweshongozi. So niko kushara mukujangu imwe muchikore muhereze vibe aba supporters ba industry. First and foremost, abeshongozi bokubare basazire mubakajyangu yebembezo mweshongozo omwe, it is okay. But for us MCs and DJs zagumanto yebembeza nkaba MC na ba DJ. Ninyeza kukoreka ki. Me I paid tip Paul. Deposit money. Kunaize kuzumushashura yanyereka ngo yagenda kweshongora ho Rage Kampala. It seems ngo akagirangu Rage kaguma kizirito abeshongozi. Kandi nyona be musashira kivuru cyanje. Onyine so itwe nkaba MC na ba DJ itwe nzakore byitu nabeshongozi bakore byabo pate yanjye rizoba aposta abataro beshongozi bingi ba Western nkateka bache do you know why mukisa pretty mark and wende bereho nawe and pretty mark and watayiro mulimbara mostly ntwenda kubanza twabinga abana bambara kuba yaheze bayesotinga bakacenga ekibashimi kubano bakora tugareke twatagane nawe enkoregana yanyu nabeshonguzi nekuza hodi ari kuja mukwatagane tukore kintu kimwe nke cyaba central. First and foremost echabeshongozi bankozire aba Western Uganda takiro nkoragana nitwe ba MC ninga ba DJ ejo tujihiro kandi hati yetajireho tuzakombeka tuta industry abakubazika hino bo bakubaretero sibrakoragana erjeho 102 ladies and gentlemen nyana kwebaza mwena hariyo batureba first and foremost nyana kwanza nayo baza Beazine Zj nyebaze munywani wanje Kansara Amon ogono musawa harwane mnonga ngwe kiburu kibo nyebaze Dan MVP nawe bakansara sayimbasa bakansara Amon ndakare babizire kureba kushira yange kandi cyabaho an agent no please that guy paid his money man kushashura izire kakasa abantu barona baro kandi yashanga baro aine kwishiriza ngo tutere kintu MVP cyakutamu kine kuterwa ati no bagambira MVP abantu no, bajya kuza kwa penny Chap cye bambashishira umutwaro bambashishira cyebiri icye mitwaro 5 bangora tebo yenda nakwereka message za simu abana bambiye panka bo shoza kubuzureba okutamu ni biya muno uza Facebook abakwepaka okutamu show zabo no kutamu no kushashura biya kongogo okushamu ne mitwaro ki umutwaro there is value for money every mnongo at biya icupa ni 15 so no tekare usinkushabe shongozi ba Western Uganda omuntu yakuzire kintu support ine cyo kuruzinga washireba wache bingi bine shows tomorrow tomorrow kuraba right now tune surprise acts abaruga kabari abaruga Kampala kuja kusupporting MC Chap kuruga kurabiro man game me am happy I don't need this money but you know nwara yesimira ka team VP tubentuganira yesterday area okutubentuganira kuja ati you be happy na retintu cha Chap otherwise otajire hare dani weni mmanya akasinde konti za kama kwa yare chawo yarangu twakora bandi baturate kwa tomsasurano twena ninga stare apa twakora nyo messages zinara nafuna sima ine kushashura messages zoga kandi nyumwazo ko nobwa kubata nyona mangu chitu ni chichi nara messages na wamani ogomusha ine connections nara ba minister bakusindika messages za maruka za messages mitware ebiri nyona mugama twine kwerega kashe nyomenya ngebyo kumuyamba katukore kintu cyo munda get corrections ataturagane setwarugane tuzakunywera nkayintu zakira nyenda at least let him use this show na afunenta asengo munde re afunenta asafuna cyatandikaho no giye kukuyabo that's unko muntoryo mu industry gitaba MC ba DJs na beshongozi Chap yajangwe nkoregana ya beshongozi na ba MCs takugere bagaruka no ate chinkwenda we are building a brand ka Chap umushongozi kari jari side yeye amushufuri
wache areke bekora ngo na professional yawe professional je mwana onyenda nyoni nkorereza nisongoza mushasho niwe kushira kungambira ngo ntayamba nkorere ebe kuyamba bikaho abituyambire tine kiba tukuriye wachireba ako muntu naruko kwa ine nakuyona akuterere bizibyo no muyamba utsubate chinchu manyisa chibatwashishire mjije mito wachireba muntu nasa kwa je nwina kwe no buyambi kongange muyamba because imjije mukureshishire chintu wachireba so Chap bona ba amurugiremo I'm happy MC Kacheche wachire umuntu okubasa MC Kacheche kubasa kuba endorsed by Kenzo akamwishinga happy birthday warayika mukoro wawe ariho nakuza koro bwa ari muri yatandise kunana bana bakora one brad wachire many maybe neighbor projecting in future nabantu aba educated abantu abakomera mu senior 2 za nakaza senior 6 nibo baturetire kizibu umuntu shomo ika university shomo o meeting abantu ba kampana no kugira amagezi ku associating na community exposed richness to kugira ngo novuge moto binje arebe nkangambere kandi uko no mfamily umuntu muyavuge moto ko mfamily nage kizibu munonga nage kizibu mwe bintu nanabiranke byamane wachireba yito nyonka kururachi mbara town nyoni mbara resident wachira nyoti kuburwa cha musana muri mbara ekingumanyisa nyine kwesa opportunity kujakazara ko muri mbara kuyamba chi abagwira wachireba so muntu izari yo mugwira anto koranka Sokoto no jangu narara kwe nana mangwa ine MVP ana management ya ika jino zo kumanyisa abantu please wori yoko ine chance kora show antu no supporting as long as we ine image nunji ombad ogeje echabereka ngu Chap omutwaro emitware be bachishura abandi shoza ukuzireba bagura biya kutama kunka we bashashura sente kandi cash n'abandi bantu ba support barabakuteka level ya butter trade yahwireho no ine kizibu I see ubwo ni MVP tugiye Ankole Media weba munonga kansara amoni abwo koragana ni 20 kusimira kimwe mwebere kujo mu industry kandi tubasimira kimwe zo 10 years of MC Bob Chap ndi Beazine Zj of Savage Aria Camera runji wa Ankole Media TV ndi Beazine Zj katujya 10 years of MC Bob Chap kandi aba organizers ningashi official organizer MVP adyaha Sokoto yagwamo Sokoto abe bakugize ngo tija hawo tashashwira MVP yashashura namusashura ukayizari wenga izari wenga bekushanga na leta na kafamire yona yabireka aka video katamwire cyamuyamba ugechukurusha byona wanogama musigazo bakweta kansara ugunamcenga munonga nyona jya nyina manyo bico gunamcenga munonga Sokoto ati kansara amoni aramuna kwitwenzara yana katugokaru kumwe tukamugorore twajankana kansara amano kwa no mutumba afi mundu kachukuma abwe nsonga takuma cyakwenda ahabwa chikandi kashati amoni kunakora jemirimo najikoraje konko mwana kadobonkana no manyaka tukakora muri iso kajango hoyeza kutare kashoheji ya Chap ngatagira umunonga nyona MVP konka Chap ijamanya amazima so tumugambira yate abashijaba no barasayidi yanje kubanza video ko karese na Chap yafuna sente kuza abashijaba ku company zembango kuba mamanyango MVP aro bamusindika sente bamangu namazima wachireba so ikitondu gambar kansara amusogu aine ba agent be amone obane amoso bana moni aine ba agent be yaturangwa ine sara to amanyangwa tere ba agent be ba abine ne bahaba abo makombe kitozaro ija wakasara amoni kandi kansara amoni kiyaruhabwa Western Media UG kujango na pushinga brand zitu za Western to amanyangwa ine sara atere ija mugurure cyacuro isende twine ziri budget ya RG wachira mutera kwa na ringtone nreji burisha so muterere amugurure cyacuro tuja kunyumirwa kansara amoni yabasha akatogo tatumwisire okujango yansiga kuyakansaba nya yesumu bese okujango esumu nakujango wadisigeja cha najumuyaho nanyite ko bujuruzi ngitere muhurire kunajumu nagitera daga stane wargayiruka yajen ringtone no mwigarre so ya inenzara aterere ija mugurure cyacuro isende twine nezo kushemerwa mugorwa Chap nabi nani magambira mazima turi twakora ki mwakora show yakora so yakora abinje bambasubira ngo ticarabaske konka ruhangano w'amani munonga ikada kintu cyaterera eseza hingambiro muri nko munda hizwire hona aho twaro kustama VIP yizura na natisa ngo tuyemu entebe zona tumeka basaramu tsama amekeka ako abantu babarokuza
kasaramu ne akantu kuyagera mu ati na yanjara ahutorufuza yiruka kwa muntu wachikachi. Alright, wari munongo muri Ankole Media TV kandi nyoni njeranti One Blood Kansaramu 256 abwa Western Media TV Mukiga TV DJ Nelson Odyo wakabi nabandi bona bakutambuza ekintu kitu cyo kombeka Western Uganda ntubasimira kimwe mwe bari munonga Beazine Zj celeb wambara aisana utu mukamana